ngicela kuye Shambo Ingcwele, ngicela kuwe Nyazulezulu ukuthi umuntu wasemhlabeni inkosi yamakhosi akakwazi ukuphatha inkonzo kodwa uyiphiwe esifulweni. Ngicela-ke uNkulunkulu ungiphe inkonzo fanele labo bantwana bakho Shambo Ingcwele abayingcwele, ngingaboni ngingathi Manazaretha sengiguqe phakathi kwenu ngibona umuntu engamthandi noma ngibona umuntu nje engimenyanyayo engingacabanga empilweni yami ukuthi mhlawumbe ngingambona. Mase ngimbonile kufanele mhlawumbe noma ngiyogeza ngeze ukuthi ngibone umuntu engamthandi. Nyazulezulu, ngiyacela baba kuwe Shambo Ingcwele, ngicela Nkosi ungiphe uthando lomntwana Shambo Ingcwele, ngoba uthando lomntwana ingane yayishaya uthi uma ufuyishayela iphuma ingane yasekhaya. Yabona ingane uma uyibona uyishaya iphuma ilahleke, kuba ungaze ukhipha abantu labahamba kwefuna kuyonela lapha ekhaya. Suke nje kwezimpawu zokukhombisa ukuthi akusiyona yale ekhaya. Nami-ke Shambo Ingcwele Nyazulezulu, ngicela uthando Shambo Ingcwele oluvela kuwe Nkosi yamakhosi, ngoba singaba baningi sibe bangaka Nkosi yamakhosi, kanti kungenzeka ukuthi ake ngezwe umvangeli ekhuluma ngisho ukuthi ubani ngamuzwa ekhuluma ngeJesu, ethi umvangeli uyayigqoka iJesu usungena endaweni enoqadolo. Mawusungena endaweni enoqadolo, mawusuphakathi kuyo leyo ndawo, ungawe uyahlehla noma ungawe uyaphambili, kodwa okusalayo uzophuma nawo qadolo, uzosungena. Uthi-ke lo mvangeli nalapha eNazaretha, njengoba siseNazaretha, abanye bamlandela uNkulunkulu, kanti bamlandela nje abamlandeli ngey'nhliziyo zabo, bawuqadolo, badonswe ihhuli le oyigqokile. Sengathi-ke eManazaretha amahle Nkosini uNkulunkulu angasipha uthando, ngoba ngelinye ilanga ngiyakhumbula inkosi isahlezi esihlalweni sesibili. Ithi inkosi ihlezi esihlalweni sesibili, ufika umuntu kuyo, wafika umuntu kuyo wathi, baba ngizocela intethelelo. Uthi kubaba, yeyani intethelelo uzoyicela na? Baba ngizocela intethelelo, ona lokhu ngihamba nawe anginalo uthando lwakho, bengakuthandi. Sonke lesi sikhathi ngihamba nawe nje uthando lwakho lokukuthanda benginalo. Ithi-ke inkosi ngabuza ngathi, hawu, ubungangithandi ubunginyanyelana? Uthi wathi lo muntu baba kanasi bekungifikela. Baningi abantu bantwana benkosi noma sibaningi, okungenzeka leso sehlo sisehlele, siphakathi komuzi oyingcwele, silandela uNyazulezulu, kanti leso sehlo siyasungeza, siyasifuna. Sengathi kaManazaretha emthandazweni wethu sonke, singathi uma kwenzeka sithandaza Manazaretha, sithi Shembe Nyazulezulu, siphe uthando lokuthanda wena, ngoba nabo laba bakhethanga ukuthi bangamthandi uShembe, kodwa kwabehlela bathuka sekukhona kubo beba bangamfuni uShembe. Ithi inkosi
yesibili maNazaretha ithi ngabuza futhi kuye ngathi njengoba usuzocela ilethelelo usiyangithanda yini manje? Uthi lo muntu wangiphendula wathi cha baba, ngiyabona noma ngingabi nalo uthando lwakho, kodwa ngiyabona ukuthi kuzofika isikhathi sokuthi ngihambe emhlabeni. Nginalesi sanywana sokungakuthandi. Sihlabelelo. Esikhulu 49. Akusiyona into eyisizemazema noma isikhathi noma mhlawumbe kuyoqhamuka nje eqhamuka phezulu esizulwini bese lifika likhomba ukuthi uyaliwe esizulwini. Ngelinye ilanga khona abantu ngithi mangithi nginamahloni mangithi nginamahloni abantu bathi ngihlala napho. Ngelinye ilanga emzini wasePhakameni maNazaretha inkosi yaphuma abantu bemile
emsebenzini bebaningi abantu, kodwa hayi-ke njengamanje, ngoba manje awusazi ubuningi balabo bantu ukuthi ungafanisa nani. Yayisiphuma inkosi, yaphuma noMkhize esithi memeza Mkhize kulaba bantu, umemeze ukuthi akezongcono. Thola ngempela uMkhize maNazaretha wamemeza wathi lithi lenkosi akezongcono. Wathuleka kwathi nya, yaphinda inkosi yathi memeza Mkhize. Waphinda uMkhize wamemeza wathi lithi lenkosi akezongcono ethi iphume ngesizwe. maNazaretha sengathi ngalesi kule nkolo esukuyona maNazaretha singekhukhumale kule nkolo maNazaretha, noma siyibone singcono kunabanye abantu, sifane nabanye abantu maNazaretha, ngoba asazi maNazaretha la siyakhona khona kwesinye isikhathi maNazaretha uyibona ungcono kakhulu kunabanye abantu, kanti mhlawumbe ezulwini kakunjalo. uNkulunkulu akasiphe abantwana benkosi ukuyithoba nokuzehlisa nje. Akekho umuntu akho nje ithuna ongakhombisa lona ukuthi nanti ithuna lomuntu wayezehlisa, wafa wabulawa ukuthi uyazehlisa, wangcwatshwa la. Ngeke fanele ihlakaniphe abantwana benkosi. Yabona uma usilima ungena ejele, kodwa uma uhlala uyaphakathi, ngoba ngaso sonke isikhathi uhlala uplana wena, uplanela ukuthi ekugcineni kosuku lokhu uplana kwakho kube yikhona ukuvalela phakathi. Uthi-ke bokuthola abantwana benkosi yaphuma insizwe yasiyabuza inkosi, yabuza nesikhulu sankani, yathi sona ungcono wena, ungcono ngani? uNkulunkulu maNazaretha uyasifuna, ufuna mina nawe, kanti futhi uNkulunkulu ulibekile izulu lakhe la, kodwa nje uyokabona ungena khona, ngoba umuntu uyongena ngokwenza kahle. Angazi ukuthi mhlawumbe bakhona nabantu maNazaretha abaphokophelele ukuthi njengoba ngithi nje uNkulunkulu unyazi lesizulu alungiphe nje novalo lokwesaba, ngingatholi sengikhukhumele noma sengimkhulu. uNkulunkulu angivale nje lesisana. Thwela inkosi yabuza yathi ungcono ngani wena? Ayibangisa amenyeza umuntu ngoba wayesevelile ongcono kunabanye abantu. Ngelinye ilanga maNazaretha ngidlula kuleyo ndaba, ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu ey'ntabeni zalapha kwamaphumulo yangena emini inyanga yezulu libalele nje ilanga, yangena emini endodeni yakwaGaga. Indoda yakwaGaga ihlezi endlini ngenhla maNazaretha, ihlezi ngenhla endlini, ihlalele nje yodwa endlini ngenhla ekhaya kubo. Yathi ihlezi bekujeke wayo la wesizulu, isizulu ngisho lokudala ugayo emakhaya, ibekujeke wayo lapha wesizulu, ide ishakancane. maNazaretha ungabona sibaningi singaka kodwa sihlushekela.
sifuniwe maNazaretha. Bese sithi manje singaphakathi bese siyakhohlwa ukuthi sifuniwe. maNazaretha ithi le ndoda yangena inyanga yezulu, yangena ngamehlo, ibona ngamehlo. Akayazi kodwa ukuthi inyanga yezulu. Ube kujiko wakhe la. Uyabona ngiyabona ukuthi umuntu uneswa. Uthe manje sekulokhu uMnazaretha. Ubuye uzothutha ubuye uhluthu. Uyaphuza uphuza utshwala wayeshela. uNkulunkulu wami. Hayi. Ubekile le ndoda ujelayo lapha maNazaretha makhe enkosini. Yangena inyanga yezulu. Yangena inyanga yezulu yafika yamlingelela sawubona mnumzane. Wavuma. Ushembe izimangaliso maNazaretha. Uyabona laba bantu abathi ushembe. Makhulunywa ngoshembe bethi ukhulunywa ngenganekwane. Ungasho nawe uma ungamazi ushembe. Izinto ezenziwa ushembe emhlabeni ziyamangalisa. Ungasho nawe ukuthi hayi inganekwane. Uma ungamazi kodwa ushembe. Uyayibuza ushembe le ndoda maNazaretha ukuthi yini unani ithi ke le ndoda. Ngiyagula nje umuntu kaNkulunkulu. Angazi kodwa ukuthi ngakhomba ukuthi ngigulaphi. Njengoba ubona ngibeke nayi ngokuselana yami nje ngithinta ngithi ngiyazela ukuthi inhlungu zithi damu ngasiswa. Angazi ke ndoda ukuthi ayigqokeli maNazaretha athi ushado khumula le nto. Shinyanga yezulu madoda. Khumula le nto igqokeli. Nangempela le ndoda yayikhumula le nto ngoba phela abantu abaningi bakholelwa ukuthi uyabona umuntu emakwafika lapha eNazaretha ohambe indawo eziningi akakholwa makuthiwa makuvela nje izwi lithi inkosi ibusiswe yebona sathi akwenzeka ngalutho. Umuntu ukholwa ngokubanjwa ngezandla, athandazelwa abanjwe ngezandla, aboneke ukuthi ayichabe kuliwa nedimoni. maNazaretha amasha enkosini ithi le ndoda ngayikhumula. Alikhumula ngalibeka phansi ithi wayesevele lo muntu wafaka isandla lapha wayesekhipha umeso ngaka. Madoda. Wakhipha umeso ngaka. Wayesethi hayi. Iyahlinza manje. Kuyaphuma lokhu kufa kuwe. Kwenyanga yezulu maNazaretha langempela uthi lo muntu waphela ukwenqaba uthi wangihlinza ngempela, wangihlinza ngibuka ngibhekile. Wangihlinza ngibhekile uthi wavula esiswini sami, uthi wavula uthi wayesekhipha uxaba. Nginjengawe Baba, wayesethi yabo nansi into egculisayo shinyanga yezulu. Madoda kithi uthi wathi manake sengiyathunga. Uthi wangithunga ngibhekile waqela. Uthi wayesebuza nanku ubamphathe phuma esiswini sakhe. Wayesebuza ukuthi uyafuna ukubona ukuthi kulento yini ebigulisa. Wathi ngiyafuna. Uthi wayesethatha lo mese. Lo mese kade engihlinza ngawo wayesehlinza uqaba. Uyathi baba usonqande lokushumayela. Iqoma lapho ethanda khona. Khetha umthandayo. Qoma lapho ethanda khona nje khetha umthandayo usho njalo sonqande.
bachithela utshwala lo kade uphuza bachithela bagcwalile kodwa wathi nansi-ke wena njengoba uphuza nje hayi ngoba ufuna utshwala kufunwa lesi silwane awuphuzwa ngoba ufuna utshwala kufunwa lesi silwane wayesethi hayi kulungile nisale kahle usuzophinda wayesaphuma siyahamba uthe makangithinta lapha ade engithinta khona uthi ismaye kodwa manje akho lutho uthe mangiphenya nje emzimbeni uthe mangiphenya umzimba wami umzimba uthi kodwa akho lutho kodwa uthi ubuhlungu bukhona uthi kuxa kusathana Shembe Manazaretha amasenkosini sehluleka ukumphatha. Sehluleka nje ukumphatha ngoba sithe mase singaphakathi bese sifisa inhloso zethu. Kanti sengathi inhloso zethu singayivumele. Kodwa nje into enkulu ukuba sibone uNkulunkulu ukuthi ukhona phambi kwethu. Manje ngathi ngelinye ilanga angisazi ukuthi kwakuphi. Ngathi ngelinye ilanga ngandlume khona esulwini ngathi sengathi uNkulunkulu angasisiza amaNazaretha asifihle ephikweni lakhe ngoba akusibona bonke abantu abathi inkosi inkosi abangena enkosini wesu bayothi inkosi inkosi kodwa bangawuboni umbuso wesu Yahamba le ndoda amaNazaretha ithi le ndoda wahamba lo muntu amaNazaretha kwathi kufika ingane zakhe ingane zakhe zingamaNazaretha uyena ongeyona iNazaretha kwathi kufika ingane zakhe seyixoxa ingane zakhe hayi kade kufika umuntu la lo muntu wangimazi hayi lo muntu usashilo wenza nje ubenjani na hayi ngiyahluleka nokumchaza Nazaretha ingane zakhe zalanda amafoto ngoba zaseyisolo ukuthi ushende zalanda amafoto wabuka wathi mayiwabuka wathi nana khona inyanga yesu nangu umuntu ade efikelile waphatha ukuthi ingane zakhe amaNazaretha zimthathe ziyela endlini yasebuhleni ngelinye ilanga ngake ngakhuluma ngendoda ngikhuluma ngensizwa yakwakunene eyayingamazi uShembe ukuthi uShembe uyini kodwa wayesafika yona inyanga yezulu madoda inyanga yezulu isebenzile amaNazaretha amasenkosini hayi ngoba abanye oShembe bengasebenzanga kodwa isebenzile inyanga yezulu zindlela zingane amaNazaretha amasenkosini hayi ngaseyifisa uyise umthathu ukuthi ngizimse emzini wasebuhleni nangampela zamthatha zamsebuhleni kwakuyisikhathi sayo impela inyanga yezulu thola uma ingena inyanga yezulu uthi wathi uqobo lwakhe uyena owayefike uqobo lwakhe uyena hey maNazaretha ikhuluma into abamayiki ikhuluma iziyelele izandla inyanga yezulu khuluma iziyelele izandla ukuthi engathi ayidlala kanti ayidlali kufana nokungathi uyahleka kanti hayi wayengahleki wayedlala ubuhle nje ukuthi wayemumuntu wasesulwini phela ngishala ukuthi maNazaretha amasenkosini nangampela zamthatha zamusa lo baba wagcina ekholiwe ubaba kamfundisi uDladla lo esingaye imbombozelo baba wakhe bekhuluma ngayo
Danginjengawe Siputhanda uNkulunkulu simbone uNkulunkulu uNkulunkulu uNyazi wezulu mayibongoze. NgoJanuwari izolo lo Januwari lo esuka kuwo kunengane yomfowethu elaphana ey'ntabeni zaseMelmoti. Ikadwe nangu baba uShabanga umfowethu bekushumayele ekhaya eThedatoni eThekwini. Wasekufika isigijimi sokuthi le ngane silimele kabi isesibhedlela shisogesi. Lengane imeneja khona lapha kwamasipala eThekwini. Lwathi makufika lesi sigijima ngase ngiyagijima ngiya ngaphakathi. Ngase ngiyagijima ngoba sikho alikho elinye igama mangazathi esingasinda ngalo. Alikho elinye igama esingasinda ngalo masingakhohlwa uShembe mayibongoze. Kodwa ngelinye ilanga ake ngathi ngiyagijima ngigijimela khona eKenana. Ngafika isivulu lidlile ngwabi. Ngathi ngithi kanti uthemba umhlolo obumhlolo ngavele ngajika ngathi hayi ngiyobuya ngiyeke manje ngeke ngisayale manje. Ngaya abantwana beNkosi ezulwini maLazaretha amakhe enkosini ngaye enkosini uNyazi wezulu. Ngafika ngabika ufana-ke noma uzobika umuntu onyazini bantwana beNkosi ngwazi ukuthi abafundisi mhlawumbe bayinqaba kanti cha benqabi bafuna ukuzwisisa kahle ngoba yeyi
imibuzo ufitane nayo uyophuma ungazi ukuthi uyobika umuntu. Manje ngifikile kuNyazini Matwana beNkosi umbika noMshumayeli nalo mfana uMshumayeli khona lapha eNtabeni zaseBelmont. Mangifika ngimbika lo mfana nathi uNyazi inkosi imbusise uzophila. Mangaphosise sathi masifika ebuhleli sisuka phezulu entabeni kwaba nangu umfundisi uShando kwamvangela uZungu nangu yena waseBelmont stadium yena waseBelmont sasesihamba nabo ilikela ngane bantwana beNkosi singakafiki kanti sesisemnyama kodwa ilele sebuthongweni. Ithi wabe sefikisi bathi semfikile uNyazi uthi ngesikhathi yenethuka kanti onesi isikhathi bengenisa thina sasabona nangomva ngalosuku ufakaza walokukhuluma sangena fika sezumthandazo sanze simphathele nje amafutha samkhothisa amafutha lo muntu akhulutha alubekile nje emzimbeni ngesizathu sokuthi uphelile umzimba. Manada uShembu uNkulunkulu sesole ibonga zokubonga Nyazi lesu uNkulunkulu la emhlabeni Nyazi lesu uNkulunkulu phansi komhlaba Nyazi lesu nasezulwini Nyazi lesu uNkulunkulu. Uma isihlandisa lengane bantwana beNkosi uma isihlandisa lengane ithi lengane yena uyimeneja wakusetshenzwa ugesi iyacishwa ugesi uma usetshenzwa bawukhanda basebeqeda ukukhanda masebeqedile ukukhanda ugesi wasekufanele kuyoba khona umuntu oyovula lo gesi uthi-ke ngeyifaka iy'moto zayisahambile kukhona yakhe ubasithi hayi kulungile awuhambe uyovulwa yini wayesendlele emotweni sahamba eyovula lo gesi. Uma ungena uyovula lo gesi udlula iy'ntethe ey'ntathu ufike kwesokuqala ungene wawu-ona kwesokuqala wedlula waya kwesesibili wafika futhi nakhona wawu-ona wedlula waya kwesesithathu. Malakaleta masithi uShembu uNkulunkulu abantu baye bathi sisho ngani uNkulunkulu uShembu uNyazi lesu Nazaretha uNkulunkulu nje uNyazi lesu Nazaretha ongenakubhekwa. Ngane yaphela isiyovula esesithathu sokugcina isizobuya idlule ehambe ithi yezwa kwesokuqala sithi uthi senwedwa sithi uthi hayi wabona ukuthi hayi kuyaphela uthi wathi uya ngakhona sekumnyama sekuza kulesesibili isiyethi uthi hawu wafika kulesi lapho kodwa wamemezigama elinganakekile wamemezishembe wathi awushembe ngaze ngafa ngoba wayesebona ayiphilile naye wathi awushembe ngaze ngafa uthi wathi umuntu ambambe ethangeni lakhe madoda
hayi ngiyazwezula uNkulunkulu, ngiyazwezula uNkulunkulu shambo yena. Wathi umuntu mama ethangeni lakhe, wathi umuntu mama ethangeni lakhe uthi wasemjikijela. Eyi madoda, uyasehlula ukukholwa, uyasehlula ukukholwa. Uthi mama mjikijela ngamuntu, uthi mjikijela wedlula esesibili stage, uthi kodwa wamjikijela waze waphuma ngaphansi. Amen. Jange jengawe baba, baba ya sama upelale lare ayibangizakwazi ukusukuma ngesho ihamba yodwa futhi nangemoto, akabangizakwazi ukusukuma la. Uthi wagaqa ngamadolo, egaqa ngamadolo nangena ebambelana ngezandla, egaqa ngamadolo, inyama ilithika bukhoma, eyibona inyama yakhe ilithika. Hey, ngiyazwezulu akasazi ukuthi singathini uNkulunkulu. Sesithola ibongo ngiyazwezulu ukubonga nokuthi nje sithe nje kuvala umlomo, hayi lokho kusho sifanisa sithi uNkulunkulu kanti siyafanisa. Sikusho nje kuvala umlomo ukuthi ngiyazwezulu uNkulunkulu. Hey, inyama ilithikela phansi, inyama egaqa ngamadolo ebheke emotweni. Uthi uyozama manje ukuthola usizo lokuqala ukuthi akwazi u-over wakhe usemotweni, akwazi ukufinyelela emotweni, u-over kamemeze ukuthi usevelile. Uthi egaqa ngamadolo ungavumi inyama yakhe ayibone ilithikela phansi, inyama yakhe ilithikela. Thina nanguzungula nangu ushalo samfica nje kuyinganekwane, into ongayazi. Awushepha uNkulunkulu mana zabathi, into ongayazi ukuthi ungayichaza ithini makho uyachaza. Into ongazi ukuthi ungayichaza ithini. Uthi nangampela wagaqa ngamadolo, uthi waze wafika. Uthi waze wafika emotweni wokuthatha u-over, washo memeza ngo-off ukuthi hayi bo sekonakelela. Uthi hayi kwathiwa hayi ngesho ayikho into esosuka ngayo nje ukuhambela ayikabuyi imoto. Hey, shambo uNkulunkulu mana zami, shambo kanqabe nomphefumulo womuntu. Uma ngezwe ngesikhathi sakudala phakathi emakumbiwa ngasendlini yamakhosazana, kanti inhlabathi yokuthela endlini yamakhosazana ezokuhlala ngaphakathi kanti indisi yawo indlu yambozwa amakhosazana. Kodwa ngegama elilodwa ukuthi uShembe uyawubamba umphefumulo womuntu. Ngiyajabula gama. Wathi makufika uma kuyobili kubaba, wayesebamba ubaba, wayesebamba umphefumulo wakhe. Hayi madoda. Shembe sesona khona ngiyafulesula, sesona khona ukuthi ngabe singathini ngiyafulesula. Kodwa ukuthi uNkulunkulu ongahlonisi, ongangacaca naye uNkulunkulu nje. Wayishona umfundisi uqhelisa wayihambela wathi thina silandela uNkulunkulu. Mawungakaboni futhi unesho, uyazi sikhokholana unesho mawungakaboni. Uthi ngambana ngafika uthi ngabona ukuthi hayi ngiyashona, uthi ngabona hayi ngiyashona. Uthi ngazama kungangeneki,
ngasizama ukuthi ngingene emoto engamgeneki, ngasizama ukungena emoto engamgeneki, uthi nangambeka kwathi ngesikade ngangena emotweni, uthi ngangena emotweni, uthi ngathi ngingene nje emotweni yayiqhamuka imoto iqhamuka ngesikhulu isipidi kanti sinomhlabe bawulawula wathi hayi ungeniseli imali ngiyazo ugesi. Uyabona ugesi uma ushaya nje ngentambo, ushaya nje ngentambo, lala madolo isho ushaya nje ngentambo, angiphathi-ke makhuluma ngesiteshi, ukhuluma nje ngesiteshi, kodwa nyazi lwezulu lo mntwana sathi sibuya khona ngabuya nyazi lwezulu ngesabuya nyazi lwezulu ngasho ukuthi cha baba sicela siphilisele yangane nyazi lwezulu namhlanje ungaphinda namhlanje ubona amabala phela sokusela amabala nje ukuthi ubone ukuthi hayi wako naye lela ngisho ezandleni amabala sela amabala nje amabala usubona ngawo nje cha wako naye lela kodwa sesali mnamo nyazi lwezulu basibonge Thixo Thixo uyikho konke nyazi lwezulu kuthina uyikho konke sesele nje ukuthi singenze njani nokuba sibonge nyazi lwezulu sibonge ukuthi uNkulunkulu sesele khona nje nyazi lwezulu ukuthi sibonge banazaletha amahle Nkosini uNkulunkulu lemsebenzi yakhe bantwana benkosi angifuni ukuthi babona umuntu oshumayelana eqedi kulokuthi hayi sokhupha ukushukela akafuneka abantu sebaba nezifo eziningi baba nyazi lwezulu angibonge Nkosi ukhumbule namathambo babamkhulu bami Nkosi lapha lele khona Nkosi wethu nomhlaba nyazi lwezulu ngiyabonga Thixo Thixo ngibonga nje lesisabelo nyazi lwezulu ongiphesona uNkulunkulu sizoqhubeka nomsebenzi wakhe ngiyabonga esizweni